Pilipinas Got Talent live at the Resorts. Naduma-duma dagiti klase ti saba. Yeah! Adda ti atidog na kutong nga kunada. Adda tay pandet tay babakngem na lukmeg. Uray no ababa. Kanang ay makneka dagiti sabsaba agduduma ti marisla adda iti duyaw ken berde akunada adda tinalinteg kelo asabsaba urayan at itsura na lumabisin ka kanilata aniyan ngay mas na numang mga nakisaba jakong kit-kitaban talong unag agas jay na uray no nata naimas kaniklata kagaytay nata natangtangkin ako nada bayat pandangan ko kasta unay tiisin ko gapot bisbisin ko nakapanganak ti ado adda pay ti sabah nga naalsen ti angot na ti paggugusto banglo asaba nakatanday tan anihan ngay mas nga numang mga nakisaba jakong kit-kitaban taalong unag akas jay na gimasen uray no naata naimas kanaklata kadaytay nata natangtangkin ako nada anihan nga imas na numang mga nakisaba jakong kit-kitaban taalong unag akas jay na uray no nata naimas kaniklata kadaytay nata natangtangkin ako nada uray no naata ay isak mulkulat